Сейчас я вас разболтал как-то. Направим после. Лежа! Лежа! Ай, Горян! Горян! Не прави притисок тука! Номерaj! Близко до играч! Тука, по-близко тука! Ти Антони! Ти Антони! No se da ostanje jedno. Dave, povio se, ova sljedeća polovina pola.
Auto furda. Nije nego 2 telefona mi se doma. Đole, nesi, Đole! Luka, sredi mjesto mi Đole, Luka! Đole, vidi prijat pomoć, da trči koji će da se Andrej! I to je to! Eća! Timuki! Vrti, Đole! Ostane, vidi fajta, Deđa imaš! Ajde! Da, pa tako odlično da to treba se podu. Čeko malo se čekaš povaček. To ne se brže da ne plaši. Alexander. Ajde! Ajde! O Nefzat, se të nga rrendish vetë me gollën, o taj.
Druga strana, druga strana! Šimaj! Pazivate ovo. Дмитрия самого. Gdje je polna? Da?
Druga strana. Ona, čitja pejza je kak štrujme na lodin, co praviš ruku do dvocaru? Ko pejza? Enak Gorjan go gledaj. Kudom praviš ili nije? Dom kaže, ej, ti kaži kod kom carina bota. Da. Ona zbiči ti kolija, ti tak daš, znam ne ljubaš nekim. Žitno ne ljubaš. Žibalovacija, a to mapa. Ređo! Eto, ovaj da mi... Ne gubi tuga. Pa ništa ne kaži. Sveše, gledaš i ništa ne kaži. Za večer me vika na gosti da sam mi da vam maja neće. Ovako reći da vikam da nima nešto za častenje, ali dojedi vika. Dobro, on kada je dobar. Zatvajera. Ovima to ne slučaju. Inače prvo sa papom. Puštaj se da go gledaš, pušta linija. Daj, Nemca! Iskači! Jadro! Ti Jadro! Ale ne se zajebavajte da ti je. Bravo Goki! Ništa upropastili. Kako dete igrači u aerodromu. Djeca od 7 godini što im bilje tu. Sprintaj, Andrej! Ti Goki, svega! Džani, spušti na ovaj, Džani. Tiho. Ja, pobrzo, vrti se!
Kada mu je vam majka da dajte ove Sega, tebe. Ova publika vika što to već traje. Zato ja pretražujem kaj se nisi mi odgovorio. Aj gledaj, da nisi mi odgovorio. To bolje skrivaš? Karam se ti je, tu mi vika tamo, ne da vikam greška ti, i tu mi vika peti greška. Može si vedete. Сега не ако найди решение. Адо помагай. Pa ja zato te prašao sve. Ej, piši Але муки трчи. Леđa. Muki. Ove na 3 metro neve.
Ruki bre. Bravo, ideš, nema! I tamo nema da... Ave, tete, ne se zajebavaj da moj doma igra. Obrambeni igrač je. Nema. Što je to u odbrana driblanje jedan? Pazi!
Zusammenarbeit jetzt. Driblaj ušte! Kaj ve nemaš kaj da taj? Pa puknija napred ako nemaš kako. Kako ti stigne da driblaš? Igrajte!
Špici! A? Играй! Zimija, bravo te! Bravo! Krenar, kaj treba da pride? Krenar, kaj treba da pride? Ne vrti gar! Andrej, Krenar! Idi! Давай. Hadi.
Bravo! Mati, vrti ako mora! Ne tamo ti, Kosta, begao sam! Igraj! Na mesto, širi se Andrej, Kosta je među njih! Žirno, tako, trgaj, garaj! Ostaje! A ima tamo. Imaš pasa danas, sigurno sada napred! Bravo, Penal! I gol Vlad! Evo, pomina jedan bajta! Prilike da nam završi spas! Dajac, se završi igrač! Linija be! Bravo, majstore! Bravo, Matej, ti moja! Matej, gore si mnogo, Matej! Čuvaj se! Gorjan, ne sam! Evo, Andrej! dobro, stavim rame, sistema! Mladi od tamo! Mirno, Teo, dali pas,
Bravo, Bebeca. Loše mu legna, ne? Ima i tako. Na mjestu mu se slučilo. Možda je nešto toliko. Bravo Matej, bravo majstore. Bravo! Ajde! Bravo, trener. Bravo Krena. Sada neke čovjeke prođeš nema pravi. Tvoj izbor je tamo. Offside! Offside! Naučeno najbolje mata se. Gdje se nastaviš? Je, ja da je. Ne! Daj me Đole, kaj ti ja nosiš?
Sad treba se suvo da ali spremno na sve. Vojska smo služili, tako da? Na sve smo učili. Ovo što nam služimo neka ovo nismo. Dajem jedan golman opet. Bravo! Bravo, Krenar, bravo. Aj sredina! Sve pobog za svega! Utkaj! Misliš ti?
Bravo! Nećo! Ej, a Luka, aj puls! Tri, ovaj neće doći. Ali izbija! Ajde, ajde Pero, ajde Pero. Ajde Maj. Guraj. Ajde! Zimaj. Stefan, gledajte kaj ste mogu sme! Evo na nečive igre! Ako, samo napad. Daja me! Daja, vedite me, Daja. Smijte od nagape! Evo, abе ne možeš da ги издрибляш сите. Сенија главата најди решение во тешка ситуација. Nežim ti pomogli. Дужа, Матреј! Остани, не затвори! Ей! Централно затвори! Десно затворница! Ей! Ај! Така, Лука! Четири решенија имаш ти ја водиш. Така бе, Мати! Браво! Ajde. Ove kopne!
Zemlja, bravo! Tvoje! Bravo! Bravo, majstore. Daj mu šutve. Prvi na druga strana, ajde. Daj mu na pekot, baj. Zašto ovo vrati? Bravo, Teo! Da tavla mi pa je to je. To je Marius. Kaj ti? Kaj ima? Koji mora? Ima. Oni tipik tija, ti samo ima. Njo pick ha? Smile. Me tre pick ma non ti pick, to smile. Po. Ka sa aici, ka tra de nou? Argentina, ka e Jo. Eu sou um homem low mai con te. Be culo. Ja nasce pingi so. Ai. Ajde, Agüero. Bravo, Teo! Naša!
je tvoj nezatek. Bravo, Matej na mjesto. Otvori, otvori. Ajde! Čekaj. Ej. Od Argentine, če ga jaz Čakaj da te prašam. od Argentine si je. A to je do tebe koji sam frizura da koja je trna kapa da go poznam. Сега се запомни. Slušaj, koja je trna kapa da po frizura go poznam. Djeca gdje? Gdje sme di? Matej, stigaj! Ajde, trče, trče. Ne krire, ajde. Bravo, bravo. Bravo, Izave. Няма по-спремни съзнание. Andrej! Tako. A, jebla mojka. Bravo. Ajde, brate. Ajde. Bravo. Ajde, brate, pokaži tako. Bravo, Joki! Ajde! Stefan, ne odi me, Luka! Ajde, kako. Bravo, Stefan! Ajde, brate.
Ajde, ajde! Penal. Penal, penal. Nadvor je, kaj je? Nadvor, nadvor! Dajte im penal, ajde. Neka bude penal. Ajde u gol. Buka u gole. Bravo, majstor! Dva 30 miliona košta. Dva malce. Dva malce. Ajde, Deda, Ivan! Bravo! Bravo! Daj, daj! Bravo, Svaka može da se tireš šutira kako se zakaša dođe. Unido. Ajde to prvo. Ajde idemo da ga otvorive. Ajde, brate. Ajde ne dajmo ga. Bravo, mali. Očak. Bravo, Deda, bravo!
Браво, Кристиян, бракай се сега! Ajde, Luka. Ajde. Bravo, dobro. Odlično. Ajde. Je godina, ajde. Ajde, Čaki! Kako го избърка, беше ovako беса беше да ден. Беса беше, па се врати. Мора комития се знаеш. Kako gi menjale klubove, pa včeraj si... Babura! Babura! Isto! Isto! Evam, majde da gi evam ja. Pa klubove kako gi menjaš kao čorapime, mamo? Gde si u Real, gde u Barsa? Kaj si? Sve gde te vara. Dojdi kaj dan.